Najavit ćemo promociju Gradiškog zbornika i zbornika radova Istina o Srbima, publikacija koje dugo godina žive na ovom našem području i koje čuvaju pisanu riječ i kulturno pamćenje našeg kraja. O tome ću naravno da razgovaram sa predsjednikom Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta, profesoricom Radanom Vilom Stanišljević. Dobro vam jutro. Dobro jutro. I sa urednikom časopisa Gradiški zbornik, gospodin Bojan Vujičić. Dobro jutro i vama. Dobro jutro. Evo, kao što rekoh, već dugo godina ove dvije publikacije se izdaju na području Gradiške. Koliko? Evo, da krenemo od toga. Pa 30 godina da živi jedan konkurs. To je lokalnog karaktera, znači nastao u 1995. godine. U idejnom rješenju već ima jednu simboliku. Evo vidite i sad na ovoj knjizi, tako je od prve knjige, to je pero koje dodiruje istinu, a na drugoj strani pera o Srbima. Znači, nije se ništa tu mijenjalo, 30 godina pokušavamo i vrlo uspješno to biva da se pišu radovi i u stihu i u prozi i da se onda pod šifrom odabire oni koji su najbolji i time ovaj konkurs u svom usponu u kvalitetu dobija na značaju ne samo kao literarni odziv na vrijeme koje teče, nego dobija svoj odziv i u prepoznavanju grada iz kojeg dolazi. Zato što Gradiška kroz Gradiški zbornik i kroz Istinu o Srbima nekako postaje jedno prepoznatljivo mjesto u kojem se dešava drugačije poimanje umjetnosti, stav prema umjetnosti i stav prema uopšte stvaralaštvu, tako da pripremajući ove godine konkurs i u proteklim godinama radilo je tu mnoštvo ljudi i svako je ostavio svoj pečat. Kao što je sad recimo Bojan Vujičić u ovih 8 godina tako snažno opečatio Gradiški zbornik da on sada više nema problem saradnika, jer ljudi sad žele da ostave svoj trag u Gradiškom zborniku. To je ogroman korak, jer kad ti moraš ljude pitati hoćeš li mi napisati članak i tako, to je sad sasvim jedna druga situacija, tako da kroz Gradiški zbornik mi upoznajemo različite ličnosti koje su živjele u ovom gradu i odjednom se otkriva to sve bogatstvo prošlosti ovog grada. Što se tiče konkursa Istina o Srbima, i tu u početku je to bilo Gradiška Banja Luka radovi, onda su nekako se raširila ta krila Istine o Srbima i počeli su stizati radovi iz drugih krajeva i iz inostranstva. I ono što je karakteristično za ovaj konkurs, za sve godine u kojima se ja sticajem okolnosti pratila rad Istine o Srbima, to je zadivljujuće da se nikad nije javila mržnja. Da se uvijek u svim radovima u stihu ili u prozi javljao taj čudesni lik ratnika, čovjeka, porodice, ognjišta i to je nekako potvrđivalo tu tezu da je ovaj konkurs opravdano, što je stvoren 1995. godine idejno, kad još uvijek su bila ratišta, a to je bio odgovor umjetnosti prema situaciji u kojoj se nalazimo. Dobro ste to rekli. Dakle, mi smo kroz ove konkurse Istina o Srbima i dobili, odnosno spoznali da pravu istinu o Srbima, da nemaju mržnju u sebi, već da žele mir i da promovišu upravo to i pišu o nekim drugim stvarima. Nema mržnje, jer mržnja ne može dati umjetnost. Ali je meni zanimljivo kao članu žirija i kao nekom ko se trudi da ovaj konkurs traje i raduje se antologiji, to kako
nevjerovatno kako ratnik umoran, vraćajući se sa ratišta, žuri kući da zagrli svoju djecu i da podigne plot koji je pao, a ne žuri da se sveti. I to je odgovor literature i to je ovo pero na omotu. Kao što primjećujete sad, već nekoliko godina isti omot ima i Gradiški zbornik i u istim bojama i Istina o Srbima, zato što je ta težnja, i to je Bojanova ideja sjajna i Aleksandra Obrenovića, da se to pokaže kao jedno, zapravo da je to način kako se prepoznatljivo mora zadržati i kako raste kvalitet onog što se stvara. Jako je važno ko se bavi time, jer tu ako se ne baviš sa entuzijazmom ili zanosom, od toga nema rezultata. Bojan je najavio publikaciju, a vi ste to pomenuli prošle godine na promociji. Dakle, publikacija svih radova objavljenih kroz konkurs Istina o Srbima. Da li je tako? To će biti antologija svih nagrađenih radova. Da. Znači, od prve godine kad je izašao prvi broj, u prvi broj je bilo jako teško izdvojiti radove, zato što se sistem kasnije vrednovanja promijenio, a ovdje je bilo masovnije, bio je to početak. Ljudi koji su radili na početku, znači mislili su da na takav način može da se radi, onda je poslije to se mijenjalo, zavisno od toga ko je sjedio u žiriju, da li je želio da se nešto promijeni i vrijeme je određivalo. Nekad se dešavalo da je bilo jako puno radova, a malo kvaliteta. Druge godine manje radova, ali više kvaliteta. Tako da je osnovno mjerilo za učešće i za objavljivanje, za nagrađivanje bio je kvalitet. Od tih svih radova koji su kvalitetni, pa do ovih koji ćemo predstaviti sutra, koji su izuzetno kvaliteta, bit će načinjena antologija Istine o Srbima, u kojoj će u toj knjizi, znači u kojoj će 30 godina rada, stvaralaštva, moći savršeno da se prati paralela kako je početkom tematika bila, kako su ljudi iskazivali u rečenicama, kako su bile više poeme i sa izrazitim rodoljubljem, onda kako se to nekako umirivalo i kako je sad, kad je matica vrlo široka, kako sad vidi se da oni koji pišu jako paze na rečenicu, paze na izraze koje koriste. I predstavljanjem antologije zaokružit će se jedno razdoblje i ta knjiga treba da bude u svim bibliotekama u Republici Srpskoj, da bi mogli ljudi da vide kako rad ljudi koji nisu, znači, pjesnici po svom opredeljenju, ali koji su u svom nadahnutom trenutku stvarali djela koja su zaista antologijska. Jer kad nešto ide u antologiju, ono je probrano, a ovo će biti antologija kojom će moći da se ponose oni koji budu nastavljali ovaj rad. Profesorce, koliko ste vi u prosvjeti zadovoljni svima ovim što ste uradili u proteklih 30 godina? Pa, ove godine prosvjeta je dobila povelju. Ja sam sticaj okolnosti, pošto sam sad na tom mjestu primila povelju u ime svih onih koji su zaista radili i stvarali sve ovo što danas imamo. I ovo sada, stepen do kojeg je doveden i Gradiški zbornik Istina o Srbima, može da bude za ponos i da pokaže ovo što je Bojan rekao. Sa 17 godina možeš da budeš netalentovan i da te knjiga ne zanima i onda se javlja ta teza kako se knjige više ne čitaju. Čitaju i ostaju kao jedini svjedoci postojanja stepena civilizacije, jer najveća je vrijednost kad se pronađe knjiga starostavna pa se kaže evo
sad je u toj knjizi pronađeni su ti podaci, u toj knjizi. Znači, sve može biti digitalno i može se zvati kako hoće, ali čovjek da napiše knjigu, sad je Bojan svježe predstavljao svoju knjigu o Gradišci 45. i samo on zna koja je patnja da se to sve napravi, da se to uradi i da odgovaraš za te podatke. Što se tiče literarnih radova, recimo ovo za prošlo pitanje, mi ove godine imamo jednog od nagrađenih učenica 3. razreda medicinske škole, zove se Sara Glišić, i ona je napisala kako ona sa 17 godina vidi sudbinu svoga naroda. Znači, nije to da su oni nezainteresovani, oni su veoma zainteresovani. Kad to uporedimo sa snagom života, oni su brzaci koji će poslije lagano da širokom maticom počnu da se bave knjigom, jer iz knjige oni će da nauče. Bez knjige ja nisam srela nekog ko je naučio. Pravo tako. Dakle, promocija je sutra u 19 časova. Ja ću evo zamoliti profesoricu da pozove naše sugrađane, da pošalje neku poruku. Ko će to bolje učiniti od vas? Hvala vam. Sutra u 19 časova je znači predstavljanje Gradiškog zbornika i predstavljanje završetka konkursa Istina o Srbima i čitanje imena nagrađenih i saopštenje koje sam ja radila u kojem objašnjavamo zašto su radovi nagrađeni. Bili su isti članovi žirija, koleginica Danica Glamočanin i kolega Milenko Gagić i, kako kaže Bojan, i moja malenkost. I sve su odluke donesene jednoglasno i to su zaista radovi, ja sam bila zadivljena kako su ljudi pisali. Ta prvonagrađena pjesma Orlovi i zvezde Milana Kumića iz Doboja, pa to treba da bude u antologiji, to treba da bude u istorijskoj čitanci, da se vidi kako je jedan čovjek vidio sudbinu srpskog naroda. Gvozdeni puk, pjesma Topola užasa Miladina Berića iz Banja Luke. Za nas koji ovdje živimo, čim čujete Topola užasa i taj refren, samo ti si radi svoj posao, sine. I to su i treća nagrada Nade Golić, koja je poslana iz Holandije, to je Njegoševo srce, isto nesvakidašnja pjesma o sudbini rastrganog srca pjesnikovog. I prozni radovi Ljiljane Radovanović iz Smedereva, koja je napisala Srbi će uvijek postojati. Druga nagrada pripovjetka Nine, po istinitom događaju posvećena poginulom ratniku. Jedna priča sjajna po svojoj izrazitosti i neobičnoj sudbini. I treća nagrada, pomenula sam Saru Glišić. Znači, to ćemo sutra obrazložiti. Voljela bi da ljudi ispoštuju rad i trud nas u prosveti koji smo to radili i priredili. Voljela bi da dođu, jer sam naziv ovog Istina o Srbima trebalo bi, mislim, da u ljudima probudi interesovanje da vide o kakvoj istini mi govorimo u ovoj godini i zašto je ta istina imenovana imenom ovog naroda. A ono što je najbitnije, složit ćete se, jeste da sve ovo što je i napisano bude pročitano. Da, to sve, Bojan je već rekao, ovo sve ide u školske biblioteke. Ljudi treba da objašnjavaju, da se potrude, da ovo ne bude samo ukras na polici, nego da zaista uporede, jer iz Gradiškog zbornika mogu da uče, mogu da rade maturske radove, mogu da vide koliko znači, koliko jedan čovjek može da napiše i kako neko svake godine
učestvuju u radu Gradiškog zbornika i nama se javljaju mladi ljudi koji govore da žele da rade. To je jedna divna novina u kojoj žele da rade. Evo, Bojan je pomenuo Darija Gvozdena, izuzetno kvalitetnog kolegu našeg, mislim, profesora, koji želi da radi u Gradiškom zborniku. I ne samo i istino o Srbima, ljudi žele da će to živjeti i trajati kad to završimo s antologijom, za jedno razdoblje zaokružimo i počinje novo razdoblje i želim svu sreću onima u novom razdoblju. Evo, ja se pridružujem vama i svakako i vama u prosvjeti puno uspjeha dalje u radu sa vašim saradnicima. Evo još samo da kažemo par informacija o promociji. Ulaz je slobodan. I da kažem, izvinite, da je lično gradonačelnik, sadašnji Zoran Adžić, insistirao da se radi antologija. I to je, mislim, vrijedno da se zabilježi. Na insistiranje njegovo on je rekao, ja vas podržavam, uradite tu antologiju da se možemo predstaviti. Tako da bez podrške te institucije mi ne bi mogli raditi. Mislim, bilo ko da radi ne može raditi jer ti moraš platiti troškove štampanja i tako. Da. Uz svu želju i trud ipak je neophodno su financije i podrška institucija. Hvala vam na ovom ugodnom razgovoru i svakako mi se vidimo sutra u 19 časova u maloj sali Kulturnog centra na promociji. Hvala vam. Hvala vam.